дар як гӯшаи майдони барҳавои кони гурд наврасони хушсалиқа саргарми тамринҳои мураббӣ дар риштаи гӯштини тарзи озод буданд. ҳаваси бештари онҳоро дар самти расидан ба қуллаҳои баланди варзишӣ аз чашмонашон пайдо кардан мумкин аст. худро ончунон нишон медиҳанд ки аз мушкилот ва талаботи қатъии мураббии ҷавон ҳаросе надоранд. дар воқеъ чунин аст. дар толор бачаҳое боқӣ монданд ки аллакай мафҳуми варзишгари асил буданро ба хубӣ дарк мекарданд. се гурӯҳ машқ мекунанд дар ин толор. кӯдакон наврасон ва ҷавонон тамрин мекунанд дар се баст. се гурӯҳ ҳастанд. гурӯҳи саҳар абеду баъди бо соатҳои 6 то 8 бегоҳ. ва аз зурхонаи ба ин ҷо омадед, фарқи машқҳо ва иштироки наврасон дар ин ҷо чӣ гуна аст? вақте ки мо дар ин толори варзишикони гурд даъват шудем омадем, дар ин ҷо намуди гӯшти тарзи озод набуданд. тӯли 6 сол 7 сол мешавад ки мо дар ин ҷо ҷалб кардистем ҳозир ҳамин гӯштини тарзи озода байни наврасони хурд ва ҷавонон. ҳозир таваҷҷӯҳи наврасон ва ҷавонон дар ин маҳалла дар ҳамин ноҳияи фирдавсида бисёр нағз аст. чӣ хеле ки мебинем наврасон хуб машқ тамрин карда истоданд. аввали кори мураббӣ мушкилиҳои зиёдро ба бор овард. ҷои бегона, муҳити ноошно, рафиқони ношинос аз бисёр ҷиҳат ба хуб анҷом ёфтани тамринҳо монеа эҷод мекард. шахсони сабуру ботамкин ин марҳиларо эҳсос намуданд ки гузаро аст. баъди чанде рафти машқ ва ҷалби наврасону ҷавонон ба ду баси тамринҳои ҳамарӯза авҷи тоза гирифт. ҳозир нақша дар соли 2023 ҳастай. иншоалло ки мо кӯшиш кардистем ки дар чемпионати осиё байни наврасон ба сари баланд ба медали тилло баргардем. бибинем ки бархе аз ҷавонони дигар дар ҷудо барои тамринҳои муштарак меоянд. ин кор дар фаъолияти шумо чӣ гуна аст? ҳозир нақшаҳо ҳастанд. мо так 20 рӯз пеш буд ки мо як дастаи наврасони ҷумҳуртоҷикистонро гирифтем ба ҷумҳурии ӯзбекистон шаҳри бухоро рафтем. дар он ҷо машқҳои дастаҷамӣ гузаронидем. боз насиб бошад моҳи декабр ай ҷумҳурии ӯзбекистон бо даъват мешаванд ба шаҳри душанбе меянд. дар ин ҷо мегзаронем. ҳангоме ки чашмамон ба кӯдаки 7-солаи афтид, он саргарми машқ буд ва бо лутфу самимият наздаш омадем. аммо ҳангоми салом фурӯтанияш боло гирифту дасти бандаро фишурд. гумон доштам ки мисли нафарони муқаррарӣ аст, аммо иштибоҳ намудам. дар аввал эҳсос кардам ки бо осонӣ кор сомон меёбад. усмон танҳо синфи як аст. дар парти ончунон ҳаракат кард, фишор овард. ба ростӣ ин ҷои муболиға нест. хеле барои ман ҳам мушкил буд усмонро ба канори чап ё самти рост ҳаво диҳам. бисёр ҳунараш олӣ, воло, маҳораташ шоиста. усмон чанд сола ҳастӣ? 7 сола. чанд сол аст машқ мекунӣ? 3 сол. ҳаваси гӯштинай куҷо омад? барои чӣ омадӣ гӯштини тарзи зуд? чама гуфтам ки биё омада дар гӯштини тедо. шумо аз куҷои шаҳр меед ба ин ҷара? боло. аз раҳи хонатон дур аст наздик? наздик. хоб гӯштин ба шумо маъқул аст? инҷа рафиқот бо кадом рафиқот партияда машқ мекунӣ? ёси. бо ки? ёси садоқи ҳам машқ. хоб чӣ гуфтанӣ? бо чӣ гуфтанӣ ҳастӣ ба ҳамсинфот ки биён машқ кунанд? бале ҳамаш машқ кардам. хоб бо чӣ нозукӣ дорад эҳсосот чӣ хел? дар оянда кӣ мешавед? дар оянда кӣ шудан мехоҳед? усмон бисёр камсухан аст. ҳамаи заҳматашро дар майдон нишон дод. дар болои гилем бо рақибонаш. ӯ синфи як ба синни 8 қадам мениҳад, аммо бо нафароне ки синнашон то
10-11 ساله را در بر میگیرد، نیروی برابر میسنجد. از این افاده از این برمیآید که در نهاد عثمان واقعا هم جسارت و همون محبت گوشین طرز آزاد نهفته است. با مشکلات نهراسیده بیشتر تلاش میکند که در میان همسالان خود، همتایان خود نمونه باشد. اگر باور ندارید بیاید یک لحظه ببینیم. هدف جمع آمدن ورزشگران زیاد نورس و جوان برخورداری ملکه بلند ورزشی از مربیان با تجربه در سمت گشتین جودو می باشد. در این باشگاه کانیگورد روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته شماره مشورزان نسبت به روزهای دیگر به مراتب زیاد می شود که این تدبیر برای مربیان از منفیت عاری نیست. وزنی میشه و از حریف انتقال پیدا میکنه، تو باید نفوذ کنی. اینجاست که قدرت جودو معلوم میشه. برای همین به جودو میگن هنر المپیک. از قدرت حریف، از وزن حریف به ضرر خودش باید استفاده کنید. اینجاست که این جاذبه زمین به کمکت میاد و پرتاب انجام میشه. خوب گرفتنار، رها کردن حریف، جابجایی حریف، گارد مناسب، بفهمی کی گارد راست بگیری، کی گارد چپ. اینا رو باید تو اوچکومی، تو تمام یاکسوکو رندوریا و بعد رندوری رعایت کنین. صداقت جوانان به آموزش گشتین جودو به حدود است. پیوند ناگسستنی آنها همسان زنجیرهای قوی را میماند که از یگان باد و باران گزند نمییابند. بچه‌های ذوقمند گشتین از مشق‌های اولی بدن گرم کنی رغبت خود را برای رفع مشقت تمرین‌های استادان بر اعلی نشان می‌دهند. معلوم است که در زمین پهلوانان آینده کشور شعله مهر و صداقت به گشتین از آوان کمالات کودکی نهفته است که این به آسان نمودن کار مربیان واسطه شده میتواند. خوش است که در تالار جای خالی هم نبود. همه سرگرم کار خودند و برای صیقل یافتن مهارت خویش از مربیان با تجربه نازکی کسب می‌آموزند. السلام علیکم. چخیر شما؟ چه نام داری؟ سعید. سعید. نام پدرتون کی؟ سفر علی. از کجا اومدید؟ از ایسو. چند نفر اومدین؟ معلمتون کی ای؟ معلم اعظم. شما چند ساله هستید؟ 9 ساله. صنفی 3. جودو چند ساله جودو مشق میکنید؟ 1 سال شد. اینجا چی آموختی؟ چی دیدی؟ با کی گوشتین گرفتی؟ گوشتین گرفتی اینجا؟ با کی؟ با پهلوانو. با جورای همسالای خودتون گرفتید؟ نه. با کی؟ با کی بود؟ نمیشناسیون. چی مقصد دارید؟ عموما در آینده کی شدن میخواهی؟ میخواهم که پهلوان شوی؟ با مثل کی؟ با مثلی کی را میشناسید پهلوان تاجیکستان؟ تیمور رحیمو. تیمور. باز کی؟ باز کامرانشاه. گوشتینی کی با شما بسیارتر معقول است؟ گوشتینی تیمور. از همسالاتون کی؟ از جوانو کی را میدونی؟ از جوانان؟ پهلوان جوان. پهلوان جوان حق نظر. حق نظر. از ایسور. با کی؟ با تیمور. تشکر. با هفته دیگه شما میاد اینجا؟ بله. تشکر. با همسالا چی میگوی که مشق کنن؟ چی؟ مشق کنن. تشکر. سلامت باشی. نامت کی بود؟ سعید 1 سال است که تمرین میکند. بسیار با جودو محبت دارد. در یک گوشه تنها او را دیدیم که بسیار غرق خیال بود و خواستیم لحظه را پرسان شویم و
از عمق دلش احساس کردیم که بسیار با جودو محبت دارد و هفته دیگر هم با همراهی مربیش حتما به این تالار می آید و مهارتش سیقل می دید. ها؟ بله. تشکر برای کار. سلامت باشید. رحمت. مشق کنید. ها؟ پرچم برداری دولت. دولت باشید. سلامت باشید. احسن. در روز تکمیل مهارت ورزشکاران اصول مورد عمل و تحلیل متخصص ایرانی قرار گرفت که با بند و بست مشخص خود از دیگر عملهای پهلوانان به کلی فرق میکرد. برای این باید هر یک جودوکار هوشیار و زیرک باشد و در اجرای اصول تحمل را پیشه نموده نقطه های پی در پی اجرای عملهای سری وقتی را با صورت هرچی تیزتر به انجام رساند. در این باره کارشناس جودوی ایران چنین گفت: این به این ترتیبه که ما بدونیم کدوم نقطه لباس رو بگیریم و چجوری لباس رو تنگ کنیم که دست حریف در اختیارمون باشه و چجوری از این چلیکامون دستامون استفاده کنیم که به عصبا. الان شما استاد من عزیز منی، این قسمت عصبا رو میبینین؟ این هر چی زور داشته باشه، هر چی قوی باشه، این قسمت به عصب فشار میاد و چلیکا آزاد میشه و این نه خطاست نه شیدو داره. این اصول جودوه و این جودو برای همین جودو رو میگن هنر المپیک. استفاده کردن از قدرت حریف، وزن حریف، از انتقال وزن حریف و حریف رو با جاذبه زمین درگیر کردن که اون وقت قانون فیزیک طبیعی به ما کمک میکنه، حریف پرتاب میشه و اینو باید ورزشکار بفهمه، با فلسفه جودو آشنا بشه، با ظرافت این کار آشنا بشه. ایشالله ما آموزش میدیم. توجه بیشتری اهل تالار به آن روانه کرده شده بود که خاتمه اجرای دستور مربی جهت توأم نمودن صورت بلند مهارت و ملکه خوب انجام یابد. اما در این روند مشکلات بیشتری موجود است که اکثر آنها باید مرحله های دیگری سنجشی و آموزشی را با موفقانه گذرند، وگرنه در نیم سال در پیش سوده از برنمودن اصول های جدید غیر امکان می باشد. این حتما پایین، این اینجا، این چلیک، ببین، این حالا این بیان و تا تمام حرکت داره، حرکت آماده 5 تا. حریف وقتی میاد یقه ما رو، گریبان ما رو میگیره، انتظار داره ما بهش ندیم. وقتی ما راحت بهش گریبان رو میدیم، اون بیغپه خرسند میشه، میخواد شروع به عمل بکنه. ما دست ما رو از زیر دست حریف، گریبان حریف رو میگیریم، فقط حریف شوک میدیم، میکشیم پایین. وقتی میکشیم پایین، حریف انتظار نداره، مثل کسی میمونه که یه کارت دستشه میخواد تو شکم کسی فرو کنه، اون شخص جلوی کارتو میگیره، دفاع میکنه. حریف همه چیزش به هم میریزه، اون با خرسندی میاد با نیرو کار انجام بده، ما از زیر یقه رو میگیریم و اونو میکشیم پایین. وقتی میکشیم پایین با اون شوک دست میده، تو 1 ثانیه 2 ثانیه حیرانه چه اتفاقی افتاد. همون موقع ما با دست دیگه نمیذاریم فکر کنه، حریف رو باز یه جابجا میکنیم که بی تعادل بشه، بی وزن بشه، وزنش انتقال پیدا کنه به پای جلو و ما از همون استفاده میکنیم. حریف چون میاد جلو میخواد برگرده عقب، ما به عقب میزنیمش، یعنی همون جایی که خودش میل داره بره ما میزنیمش که قدرت کمتری باید مصرف کنیم. و این هم باز اصول دوم بود که شما توجه داشتین، دقت داشتین همیشه به نظریات کارشناسی شما در جودو. من بسیار اهمیت دادم، شما جزو پیشکسوتان ورزش هستین، باعث افتخاره که راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. طلبات در اجرای اصول ها بسیار جدی است. هر نفری که فرصت وقت را صرف نظر کند از آموزش محروم می شود. ذهنی ذکی و قابلیت بلند از برکنی عمل انجام یافته و آن را سری وقت نشان دادن مسئولیت خیلی زیاد را تقاضا می کند. اگر شوق و شور و محبت بالای گوشتنگیری در نهاد شخص شریان نزند، مشکلی ها پسی سر نخواهند گشت و رونق مهارت نیز به میان نخواهد آمد. جهت دیگری افضلی این راهنمایی درست مربی در راه رسیدن به هدفهای نهایی هر یک ورزشگر محسوب می‌یابد. ما از شهر ایسار با 40 نفر ورزشگر به این تالار ورزشی از شهر ایسار سفر بر کردیم که
мақсади мо барои он аст ки бачаҳони мо аз шаҳрҳои тобаи марказ ба маркази шаҳри душанбе омада бо дигар клубҳо рақобат кунанд, як ҳиссиёти варзишгар будани худро ҳис кунанд, оянда парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд. чӣ мушоҳида кардем дар ҳамбастагӣ бо мураббиёни дигар имрӯз? чиро омӯхтем? мо аз ана мураббӣ якта аз Эрон ҳаст, дар инҷа машқ тамринои хуб нишон метаҳад, аз намуди мақсад ки байналмилалӣ усулҳо нишон метаҳад, ба мо писанд омад. дигар мураббиён ҳам дар ин ҷо ҳастанд ки аз дигар клубҳо омадагӣ ҳастанд дар ин толори варзишии Кони Гурд. дар миёни он ҷавонон мо Умарро дидем, Расулов чанд кара чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон. боз ҳастанд чеҳраҳое ки ба тамошобинон шинос бошанд? бале, баъди Умар Расулов иҷа паҳлавононе ҳастанд ки ҷавонон, наврасон ва калонсолон ҳастанд ки теъдодашон зиёд ҳастанд ки омодагии хуб мебинанд, ба ду вақт тамрин машғул ҳастанд. ҳамин тадбирро шумо танҳо дар ҳамин клуби Кони Гурд анҷом медиҳед ё дигар ҷо ҳам сафарбар мекунед? дигар клубҳоро сафарбар мекунем. Вастан манеж тавзи тамрин ҷоро таъмир карда истодаанд. дигар клубҳо низ мебарем мо варзишгарони худро, чунки як кушода шаванд, як ҷаҳонбинишон камеам ки боша васеъ шавад. барои шаҳри Душанбе инҷа мураббиёи зиёд кор ва фаъолият мекунанд, дар шаҳри Ҳисор камтар ҳастанд, 3-4 нафар ҳастанд. наврасон низ дар пайи ҷустуҷӯ ва дарёфти навгониҳои ҷудо буда, новобаста аз мушкилот ва дурии роҳ рӯзҳои махсуси санҷиширо дар толорҳои варзишии шаҳри Душанбе доир мекунанд ки ин омил ба боло рафтани салиқаи онҳо ва устувор гардидани малакаи касбияшон заминаи мусоид мегузорад. ман аз ноҳияи Данғара ба мақсаде омадам ки ташаббуъ ва ҳамин бисёртар ҷаҳонбинии ман зиёд шавад ва мехоҳам дар ҳамин дар сухбаткаҳои ҳамин шаҳриҳо ва ноҳияҳо иштирок карда ва ман дар оянда орзу дорам ки берун аз кишвар рафта парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ман имрӯз хеле усулҳои зиёде омӯхтам ва ман тавонистам аз усулҳое ки ҳамин рӯз омӯхтам онҳоро иҷро кунам. ва ман хеле аз ин машқҳои ҷамъомад ҳамин гузашта ман хеле хурсанд мебошам ва ман меравам дар он ҷо бисёртар ба ин машқҳо бисёртар машқу тамрин мекунам ва ба ҳама бисёртар машқу тамрин мекунам. касбияти шумо дар Данғала нисбат ба ҳамсолонат баланд аст. дар Душанбе чӣ гуна? дар Душанбе хай мешавам. ман бисёртар ба кадом ҳарифе ки бо он қувваозмоӣ кардам ва ба он ғолиб омадам. пайвастани ҷамъи масоили рӯзмарраи омӯзиши гӯштини ҷудо ва ҳамоҳанг намудани ҷанбаҳои асосии маҳорат яке аз ҳадафҳои аслии ҳар як мураббӣ ба ҳисоб меравад. дар ин замина чӣ бояд кард ки орзуҳо амалӣ гарданд ва муваффақиятро низ онҳо моли худ намоянд? тарбиятдиҳандагони гӯштини ҷудо ин мавзӯъро чӣ гуна арзёбӣ мекунанд? таваҷҷӯҳ мекунед. маҳорати варзишгарон аз буромадан бисёр бар мусобиқаҳои байналмилалӣ, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, балки ҳастанд фарзандҳое ки дар қишлоқҳо ҷои дур даст зиндагонӣ мекунанд, аммо қуввату таҷрубаву мақсад як завқу равқа чун дигар аст ва ё онҳо низ биёянд ба ин ҷоҳои мақсад чӣ тамринои худро бигузаронанд, ба дигар мусобиқаҳо сафарбар карда шаванд. ман гумон мекунам ки барои сайқал додани маҳорати варзишгарони мо бисёр машқҳои дастаҷамъӣ ташкил кардан дар кор, на танҳо дар шаҳри Душанбе ва мо дорем ҷойҳое ки бисёр ҷойҳои боду ҳавои тоза дорад, дар он ҷо метавонанд ки машқҳои дастаҷамъӣ ташкил кунанд ва ҳамаи варзишгарони мо дар он ҷо машқҳои дастаҷамъиро якҷоя гузаронанд ва маҳоратонашон беҳтар шавад. шароити варзишгаронро хуб кардан дар кор, толорҳои варзиширо зиёд кардан дар кор. барои маҳорати варзишгарон сайқал ёфтан тамринҳоро бисёртар кардан дар кор, бо бачаҳое ки таҷрибаи
ҳамин варзишишон машқкунишон бисёр дар дигар давлатҳо рафта бисёр дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат кардагиянд бо ҳавайҳо бисёртар машқҳои дастаҷамӣ карданд дар кор бачаҳое ки ҷавонанд барои он ба он хотир ки маҳорати ваёрам сайқал биёвад ва чи аз ҷиҳати техникӣ чи аз ҷиҳати психологӣ тайёр шаванд. фақат тамрини бисёр фақат бо варзишгарое ки маҳорати варзишон баланд бо ҳавайё бояд якҷоя машқ кунанд. баъд чишон сайқал меёвад маҳорати варзишишон. ҳатто ки бо бачаҳои нағз қуввозмоӣ накунӣ пушти нагирӣ вай маҳората фаҳмида наметавонӣ маҳорати сайқалам намеёвад. аввалин дараҷа барои ҳар як варзишгар тамрин ҳаст. тамринои боҳисоб аз рӯи барнома, истироҳати хуб, ғазои хуб, тамом дигар ягон чизи дигар дар кор нест. барои баланд бардоштани маҳорати варзишгарон бояд аввал режим, устодони бо таҷриба, сармоягузороно диққатшона ҷалб кардан дар кор. бояд ҳар як кас саҳмша бигзорад дар ҳамин ҳар як варзишгару дар ҳамин бардоштани байрақи Тоҷикистон. як варзишгар қатъи ҳеҷ кор кардан намешавад. тамрини дастаҷамонаи мураббиён Аббос Атоиев, Рустам Боқиев, Аъзам Расулов, Муртазо Носиров, Ҷаҳонгир Сулаймонов собит кард ки раванди машғулиятҳо боз ҳам такмил мехоҳад. афзудани муҳаббати гӯштин дар ниҳоди ҷавонон аз тартиби дурусти омӯзиши мақсаднок манша мегирад. ба ин хотир мураббиёнро зарур аст ки роҳи интихоб намудаи онҳоро бо савияи донишу малакаи хеш ҳамеша мавриди сайқал қарор диҳанд. ба Мадина ростӣ ман пештар ошноам. майдонҳои бонуфузро бо маҳалҳорати худ бо истеъдоди волааш хеле рангин мекард. дар ноҳияи Данғара шоҳҷоиза гирифт. дар аксари мусобиқаҳои гӯштини суннатӣ майдондорӣ воло кард ва мухлисони зиёд ҳам дорад. Мадина, шумо аз ноҳияи восеъ ба ин ҷо барои тамрин омадед? аз ноҳияи восеъ ба ин толор варзиши Конигур, ин шаҳри Душанбе барои тамрин кардан ва гӯштини дастаҷамона байни толорҳои варзишӣ омадам ва рақобатҳои худро бо ҳамдигар месанҷем ва тайёриҳои худро пурра менамоем. дар имрӯз бо 5 ҳарифи худ рақобат кардам ва гӯштини бисёр хуб гирифтем ва дар инҷо усулҳои махсус истифода бурдем ва тайёрии мо ба гӯштини Туркия ки дар 2023 байни Наврасон мебошад тайёрии ҷиддӣ истодаем ки дар он иштирок карда дар ин Анталия дар ин мусобиқаи байни Наврасон иштирок карда сазовор ҷои аввал шавему аввалин медали тиллоро ба Тоҷикистони азизам баргардонам. саломат бошед. ва имрӯз барои баландбардории маҳорати худатон чиро омӯхтед, чиро дидед? ман дар ин ҷо барои баланд бардоштан яъне ки ман бештар дар ин ҷо мехоҳам ки тамринҳои худро бештар зиёд кунаму чунки дар дигар давлатҳо бо духтарон рақобат мекунам, вале дар ин Тоҷикистонам бошад бо писарон рақобат дорам ва барои ман писарон он қадар мушкил ҳам нестанд, вале бояд ки тамринҳои худро хеле зиёд кунем чунки дар давлатҳои ҳамсоя хориҷӣ ҳам низ духтарон хеле машқҳои зиёде кардааст, тамринҳои худро зиёд доранд. ташаккури зиёд. вақте ки Мадина дар муқобили писарон ва он варзишгароне ки аз Мадина чанд сол калонтаранд пирӯз шуд, ин ҳам барои раванди тамринҳои фардои Мадина ва музаффарияташ дар мусобиқаҳои берун аз Тоҷикистон замина мегузорад. чунки бо як услуби хос бо ҳаракатҳои хеле ҷолиб бисёр ҳам суратафзоии маҳораташ ба тамошобинон писанд аст. ба итминон метавон гуфт ки Мадина дар миёни ҳамсолони худ миёни бонувон дар Туркия мақоми ифтихориро ба даст меорад. модом ки тамринҳо ҳамбастагии қавии мураббиёнро ба миён овардааст, ҳайати мукаммали дастаҳои гӯштингирон азм доранд ки ҳам бо низому ҳам ба кору ҳам ба ғизову витаминкунонӣ ва паҳлӯҳои мушаххаси рушдёбии ҷудо эътибори хоса диҳанд. бо умеди фардои накӯ пирӯзу комёб бошед.